iwi, neke atu I te whitu mano tāpaitanga I tau ki mua I te kaunihera o Tauranga. E tautoko ana I te whakahokitanga o te tūtanga whenua o Panepane Pūrākau ki ngā iwi mana whenua. E ruarau noiho ngā tāpaitanga I whakahē. Ki te hāpaitia te whakaaro kia whakahokia te whenua nei, ko tahirau ono te kaumārima heketea ka whakahokia e te kaunihera o Tauranga ki te tarahiti o ngā hapū e rima o ngai tū whiwhia, Ngāti Tauaiti, te ngare, te whānau a Tauwhao me ngai Tamawhāriua. We're so pleased to hear that the submission process had gone well for us. Getting Panepane back represents our past, it represents our now and it represents our future. So we don't want to pass this on to our kids. The number of submissions that were made in support of the return of Panepane to the hapu and whānau of the islands it's just stunning. I mean, I read some of the submissions and I'm just feeling so humble and grateful for people's contributions. Hei, ki ngā kōrero ka puta he whakatau I te kaunihera a te 29 o Whiringa Nuku.